ku wa 16 Gicurasi 2022 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwanzuye ko Ishimwe Dieudonné afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza ku byaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina ashinjwa rikomeje. Kuri uyu wa gatatu rero tariki 5 Kwakira 2022 Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid yitabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho ugiye kuburana mu mizi. Uyu musore umaze iminsi afungiye muri gereza ya Nyarugenge iherereye Mageragere yaje mu rukiko yambaye umwenda w'imfungwa n'abagororwa. Akigera mu rukiko yicategereza abacamanza ari kumwe n'umwe munganira mu mategeko. Prince Kid yavuze ko nimba impamvu batanga barahawe kode n'imyirondoro yabo bose impamvu batanga ari iziki ko nta ukwiye kumenywa cyangwa se kumugaragaza imyirondoro ye muri uru rubanza. Urukiko mu mwanzuro rwo rwafashe rwarwunzuye ko uru rubanza rwabera mu muhezo rutegeka abandi bose ko basohoka mu cyumba cy'iburanishwa. Umukobwa witwa Akariza Hope, umuntu wavuga ko yakuyemo inda yari Hope, umuntu wamuherekeje akamuha n'amafaranga yari Jolly. Hano muri uru rubanza hagiye kuvugwa icyumba kiba muri iyi hoteli gihora cyishyuye. Icyo cyumba gisangiwe n'abagabo bakomeye muri iki gihugu batandukanye. Uru rubanza rubaye mu muhezo kugira ngo amazina y'abo bantu batari imfura bambaye amakote yo kwitwa na ba honorable n'abakungu atumvikana. Ntabwo bibaye kubwo inyungu za ba Miss. Icyo kintu cyo mukibagirwe, muratubeshye turatashye. Izi ni ifoto za Nyampinga batambutse bifotoranyije na Muheto akimara gutorwa. Mutesi Jolly nta wari uhari, yari yaburiwe irengero. Ako kanya basubiye kwicara basanga iPhone zabo ko ari batatu babandi bashinjwaga gukundana na Prince Kid zabuze. Phone ziburirwa irengero burundu, na n'uyu munsi ntawe uza hano ziherereye. Ni hatari Prince Kid yaranyirukanye. Yaranyirukanye nta kundi none se ko ari akarima ke. Abantu bati ko tumana Jolly Prince Kid kugera mwingize by'agacega kibi turabigenza gute? Ntacyo yantwara turacyarubanamo naho nanshira. Turi kumwe tu. Uravuga ati n'ibinanga nazana Miss East Africa mu Rwanda. Niko bimeze. Nakomeza kunyirengagiza ntabwo tuza kumvikana. Inshuti z'umusaraba mwumve neza mwitonda haneho ruzingiye. Ahangaha Mutesi Jolly yarakomotse muri Miss East Africa. Icyo gihe wumvaga neza anasobanura ko afitanye ikibazo gikomeye no bita nde Prince Kid. Prince Kid akaba ari boss we, yari boss we muri Miss Rwanda kuko yari mu bajaji bateguraga Miss Rwanda bwa mbere. Avuga ko yamwirukanye kandi ko bazahangana. Ariko nta kintu mubona mu mwebwe.